Premtobre Kasee na odi social Adom TV ne yato so de makoye nsam foforo emu na not umra shebedwani Samuel kujeto Ablakwa so bokwadu se secretary de National Cathedral Board of Trustee ne niam bi for ne ho a wosi efi adidie no so wo Reverend Victor Kusi Boaten a wono aye so for Premtobre Chapel wide so bo se conflict of interest bi ekoso no achi so passport no mni ade dino esesa the date of birth no mni ade esesa wabono kwadu ahodo bi osusu se e wose pani no ye frɛ no gina mpanifo animu no yiyi ano Adom TV etwaso Emrashe bedwani a wogina ma wono mo wo North Ton Samuel Okujeto Ablakwa abo Reverend Victor Kusi Boaten a wono kro ye sanso ye panyimpa a woda Pa Chapel worldwide so bo se wo edin mienu ene nuye bi a osusu se eho ewo nsem kakra na wotwe etwa mu ena kaneswafo abedi akire Edin sembisa bi betu na wo bisa Ghana sika opipi mienu ene echirepon sia bia wotua ma JNS Talent Center Limited ehun sensem. Wasan so bo se Reverend Johannes Eshen ya wosusu se Reverend Victor Kusi Boaten a woye sofo panyini a wada Pa Chapel worldwide. Esan so ye trotrofo ene ekuoba ewo National Cathedral Board of Trustees mu no. Ne spiritual son ene wotua asa sika yi ema no. Okujeto Ablakwa esan so ede atudwa se owon krata bi a enipa mienu bi a wondin ene Shilaishen ene Kwabna Edu Jemfi wonom directors ewo GNS Talent Center Limited ensemu a Okujeto Ablakwa ede tudwa nyina no wo hu ne se Reverend Kusi Boaten enam akwanbone ahodo so dane sika nke wo se ko National Cathedral project ni mu no ama ono ankasa ne ho esane se ensem bi a Okujeto Ablakwa ekotrogu Facebook so no wachiremu a wono de ohun ne se Kwabna Edu Jemfi ene Reverend Victor Kusi Boaten wonom nipa baako na mmom Reverend Kusi Boaten edi edin Kwabna Edu Jemfi no na edi bone